ekitaldi honetan trafikora eta errepidean lotutako hainbat egoera ikusiko ditugu. Istripu baten atzekaldean beti historia bat dago. Me ha parecido muy interesante, ya que todas las historias han sido muy conmovedoras y me parecen necesarias contar no solo a gente de nuestra edad, sino a todas las edades. Oso interesgarria, ze gu etorkizunean gidari baimena eukingo dugu, edo orduan oso garrantzitsua da guri erakustea, zer nolako arazoak dauden orain. Denbora gutxian karneta aterako dugu eta uste dut kontziente izateak arazo hauetaz oso beharrezkoa dela. Me ha parecido interesante, ¿no? Algo necesario porque son cosas que pasan en el día a día, pues es una cosa importante que nosotros también sepamos para no repetir los fallos que hace la gente ahora. Iaia 19 urte daramatxat hemen lan egiten, eta urte horietan zoritxarrez istripuetan denetarik ikusi dut. Azken hilda adibidez duela 2 aste, Aramotz auzunean, 74 urteko emakume bat harrapatxe batean. O sea, pone unos vídeos de así como duros tal y luego sale el presentador con una voz que parecía, no sé, más como amigable y así. Porque al final también, como nos hace preguntas a nosotros, nos hace sentir parte de la presentación. Hace que estemos más atentos y más concentrados en lo que dice. Hemen Durangon, Landako inguruan, Juan de Zumarraga kalean eta Fauste bidean harrapatze ugari gertatzen dira. Datu bat, Durangon urtero 100 istriputik gora ditugu herri barruan. Argi euki bizuek ezio bat. Zuek volantien edo motorrien soiesienien zentzu guztizek errepidean. Lehen mailako testigantzak dira, ze haiek dira hor istripuetan daudenak, eta pertsona horiek dira sentitzen dutena edo bizitzen dutena. Porque son cosas que pasan pues todos los días aunque no las veamos y son necesarias que sepamos para saber lo que pasa y seamos conscientes a la hora de hacer las cosas. Trafiko istripuak zure bizitza betirako aldatu zuela esango zenuke? Bai, zalantzarik gabe niretzako guzti aldatu zen. Adibidez, pisa eta barra egin nahi dudanean, sentitzen dut, baina sentitut ateratzen zait, ezin dut aguantatu. Orduan, pisoiala erabiltzen dut. Eta hori niretzako kriston eragozpena da, zekaro. Pentsatu behar dut, komun egokituak dituen ala ez. Pisoialak eraman behar ditudan, kontrolatu behar dut edaten dudana. Eta bueno, ja ohituta nago, baina hori. Hunkitu dit asko. Ze ikusi dut errealitatea dela, osea, zuri norbait kontatzen badizu, ez dakit nor ezagutu duela hori gertatu zaiola, baina edortzen bazaizu pertsona eta kontatzen badizu berari gertatu zaiona, hurbilago sentitzen duzu.